Yitwa Claudette Nsengimana, akaba umunyamakuru w'Isango Star kuri radio na televiziyo. Ni umwe mu bakunzwe na benshi ndetse amaze gufata umwanya mu mitima ya benshi binyuze ahanini mu kiganiro akora y'isi Inama y'umunsi. Ikimutera imbaraga ngo ni abantu bamuhamagara cyangwa bakamwandikira bamushimira akazi akora. Kubwe ngo nibo batuma byuka kare, nibo batuma atekereza kugira ngo agire icyo ari bubagezeho, gifite icyo kiri bubamarire mu buzima bwabo. Zimwe muri phrase ze zitazigira zisibangana mu ntekerezo za benshi. Naho hagira atagaciro k'umuntu ntabwo gaturuka mu birapima, ntabwo gaturuka mu bwiza afite inyuma, ntabwo gaturuka mu muryango ukiza akomokamo, ahubwo gaturuka mu cyamariye sosiyete nyarwanda cyangwa iyabarizwamo iyo ariyo yose. Uyu twamuvugaho byinshi bukira bugacya, gusa reka turebere hamwe akayabo akora kuri YouTube yabinyujije mu kiganiro cyo y'isi Inama y'umunsi. Turarebera hamwe umubare wa subscribers, video views ndetse nayo bimwinjiriza haba ku munsi, mu cyumweru, ku kwezi, ndetse turebere hamwe yashobora kwinjiza mu madolari ku mwaka tugendeye kuri estimation za social bread. Ngwaye ikaza nanone kuri icano, gusa nimba uri mushya ndagusabye ngo banze ukore subscribe ndetse ukande kunzogera ubundi tujye twibanira. Ndagushimiye cyane. Ngwaye ikaze nanone twifashije statistics za social bread. Channel ya Claudette Nsengimana yafunguwe kwa 22 z'ukwa 12 umwaka wa 2016. Naho ku munsi nibuze iyi channel ntabwo ishobora kubona abasubscriber bashya bari munsi ya 207. Video views ze zo ku munsi cyangwa se abantu bareba bihangano bye nibuza ku munsi babangana n'ibihumbi 24,083. Amafaranga adashobora kujya munsi ku munsi na amafaranga na amadolari 6 n'amadolari 96. Ni ukuvuga ko mu manyarwanda nibuza ku munsi YouTube channel imwinjiriza amafaranga ari hagati y'5,931 n'ibihumbi 94,896 by'amafaranga y'u Rwanda. Iyi channel ya Claudette Nsengimana tugendeye kuri YouTube channel cyangwa social bread statistics bitwereka ko nibura mu cyumweru ashobora kuba agize abasubscriber bashya bangana n'440. Naho mu cyumweru kandi video ze zishobora kuba zirebwe nibuza n'abantu bangana n'ibihumbi 16 priti 168,581. Ishobora kandi mu cyumweru kuba yinjiza amadolari hagati ya 42 n'amadolari 678. Ni ukuvuga ko dushyize mu manyarwanda nibuze iyi channel ishobora kumwinjiriza hagati y'ibihumbi 41,517 n'ibihumbi 666,249 by'amafaranga y'u Rwanda. Uyu Claudette Nsengimana wamamaye cyane mu Nama y'umunsi social bread statistics zitwereka ko nibura mu minsi 30 ashobora kuba agize abasubscriber bashya bangana n'ibihumbi 6,200. Video views kandi nibuza mu kwezi ashobora kugera ziba zingana n'ibihumbi 722,463. Ntashobora kujya kandi cyangwa se estimation ize mu mafaranga yinjiza bingana n'amafaranga n'amadolari 181 n'ibihumbi 2,900. Ni ukuvuga ko nibura mu kwezi dushyize mu manyarwanda amafaranga yinjiza bari hagati y'ibihumbi 178,918 na miliyoni 2,866 n'amafaranga 650.
Uyu Claudette Nsengimana wamamaye cyane mu nama y'umunsi social bread twereka ko iyi YouTube channel ye nibura ku mwaka ishobora kumwinjiriza amadolari angana n'ibihumbi 2200 n'ibihumbi 34,700. No kuvuga ko dushyize mu manyarwanda nibuza ashobora kwinjiza amafaranga ari hagati ya miliyoni 2 n'ibihumbi 147,700 na miliyoni 34 n'ibihumbi 300 n'amafaranga 950 y'u Rwanda. Ibi ni bimwe utaruzi ku mukunzi wawe, ariko kandi iki ni icyegeranyo dukora tugamije kukwereka ubudasa, ubuhanga, umusaruro uva mu gukora cyane no kwiyuhakuya by'abana b'Abanyarwanda. Ibi tuba tubikora kugira ngo nawe ubigereho ndetse uharanire gutera intambwe kurushaho. Ndagushimiye cyane kubana natwe. Imana ikurinde naho ubutaha.